re le bomme magodu a mangwe a mo teng ga matlo a rona re tshwanetse go ema ka maoto re kanole sehuba o ntshe legodu mo teng ga ntlo. Ke mapodisa a re senyetsa a utswa ke balemirui jaaka rona ba re utswela. Maloba modisa ka o rekise dikolojane tsa ka tse 13 nna ke robetse ke le mo phateng tse di mogote yaano ke botlhoko tota. Re tselwa mmidi o tseiwa ka bodipa ba o rekisa mo motseng o rekiwa le ke baagisani ba rona. Ha re ya ko mapodising bangwe ba re lemela mmidi ka ntlha ya gore ra itse gore wa go utswiwa. Le jaanong jaana ka ke bua le wena yana rra la o ka go re gronto ha o kwa kra le pantiti la leruo le pantiti la stock safety ha o kwa le kra go re gronto le ka ke bua le wena ya do tsoke di tsontse di re supetsang gore magodu a ja le mapodisi. Yaanong se se diragalang yaanong ke gore masaka a tswalwa ka ntlha ya bogodu a tswalwang o feleletsa e le gore yaanong ka ipotsa gore batho ba rona ba ga iphedisa ka eng. Balemirui ba sedika se ngaka Modiri Molema mono Mahikeng ba tlhakane ditlhogo ba papa ba mo lehihing ga ba itse gore ba lebe kae e le ha ba dumela gore kete jaanong ba tseneletswe ke nakedi ya moroba. Ba re banna ba gopotse mahoko a Motswana go tswa ko Galowe a reng kana moloi ga ana mmala. Mme go ya ka bone balemirui ba re ba tile moko gore go mongwe yo ba tlhorontshitseng ka go ba utswela leruo le dijalo mo masimong. Ba re ba opiswa tlhogo ke gore a go utswa badisa kgotsa mapodisi a mme a ke batho hela ba motse kgotsa ke bone beng ba leruo bone ba utswelana. Mogwanto o ke wa go lelela kwa pusong ya porofense gore gongwe e ka ba tlhaga thuso. Mogwanto wa rona ke wa Kagišo ga re mo ntweng yaanong ga re tswa re ya kwa re tsamaya ka Kagišo ga re kgotlhane lope o se ka ba itlhela o gatile ope dikhonse. Viva Farmers, viva! Re lapile ke bogodu jwa leruo ka kakaretso le bogodu jwa mmidi disonobolomo gotlhe batho ba re utswela sengwe le sengwe a o pudi a o ntšanyana ba tsaya ebile a sele ba utswa ba tsaya ba tsaya ka bodipa tse di salang ba di bolaya mme ba sa tlhaloganye gore re leka go tiisa moruo wa naga gore re tlise dijo mo tafoleng ya botlhe ba tshelang le rona mo nageng ya ra ikuela re le balemirui gore mopirimiri wa rona puso ya rona ya bokone bophirima ba tse dikgato tse di re sireletsang gore re se ka ra nna le matshwenyego ape ka go rua gompieno bana ba rona ba tshaba go rua ka ntate ya bogodu mme re hela re kopa thuso gore re kgone re tswelele go ya pele ka go rua ga rona le go lema gore go nne le temothuo re nne le diphologolo tse re di rekisang kana sorse kgomo ke banka ya Motswana ke teng mo re ipeelang madi gone mo go tloga ko Galowe yaanong re kopa gore so se tswelele hela jalo re nne le protection as farmers. Ra kopa mo pusong ya rona ya bokone bophirima gore ba re neele tsebe ba re thuse dikeisi tse dingwe di a nyelela bagaetsho didokete di a nyelela ka gonne mapodisi ba na le letsogo mo selong se mme ne re puso ya rona e utolole sentlhaka se sa bogodu ba ntshe mapodisi a senyegileng ba baloba ba ntshiwe mo go ba ba siameng. Ra leboga maatla power, viva farmers, viva balemirui, viva balemirui, viva amandla.
ke tsone dihutshana tse di tshelang ka tsone dikgomo le dipudi. Mme dipudi matsatsi a di jewa go eta KFC. Di jewa go eta KFC mme ke magodu. Motho a sena le lesaka a sena le mosotelo. Mare o itlhele a pegile vene e tletse after 2 days o dule gape gore a tlo go senya. Yaanong ra re enough is enough bagaetso. Re le ba kgomodingwaga e le baruri ba bangwe re lapile ka maruru ka mahulo a dikgomo ka maruru ka magodu a dikgomo a re ba itseng re ruile dikgomo le dipudi puso ya re careless ya ka ba bua sekgwa sa bone mme ga re careless ka gore o ka kela dikgomo ka mosao go ikela ditso mo lesakeng gompieno ga se khole ba di tsa dikoloi di tshela ba di tlhaba ba di kgaola mesiha ba di tsela mo marakeng gore ba di tlhabela ka morago ga lesaka ba di laisa ka di-ranger di ara Stenberg di a Gauteng. Jaanong re le rona re le bomme re ema ka maoto go support-a mokgatlho wa o kgalemelang bogodu gore re lapile ke magodu a magodu a tshwarwe. Re tlo go emelela kgang e ya bogodu go fitlhelela ya bokhutlhong. Re tlo go ema borre ba mapodisenokeng re le bomme magodu a mangwe a mo teng ga matlo a rona. Re tshwanetse go ema ka maoto re kanole sehuba o ntshe le godu mo teng ga ntlo. Ke humanegisitswe ke magodu. Ke humanegisitswe ke magodu a tsetse. Go ne go la le mosimane go tsetse go te Inoko. O na thiba kgomo tsa ka di le 17. Morago ka iripota mo mapodising ya hella mo phehong. Morago a tla go thiba kgomo tsa ka di 12 pele sana di le 8 le kgomo tse di namaga di le 4. Ka iripota mo mapodising ya hella se se ne se mmakatsa ke gore case e nngwe le nngwe motho a bona a kry-a bail mara a utlwa beke le beke mara a kry-a bail. A bo go direga gore a tse dipudi tsa ka di le 28 a ntlogelele 25. Go bo go direga gore gape a tsamaye o tsamaile motho o ga yo mo lehatsheng. Go diregetse gore ngwana a gagwe a ye go a thibe kgomo tsa ka di le 8. Ke tlo go tsaya tse tharo ko tsetse ke ditlela di gautswe mesiha. Ya bantsetse dipudi tsa di Boereborg di le 22. Ha ba sena go di tsaya ka be ke affectega ke be ke heletsa ke le ko spatela. Ha ke le ko spatela ne ke tshela ka drip. Ha ke tshela ka drip ke gone ke reng ke nna botoka jaaka o mpona. Ba ga itse bogodu bo ke tlhoba boroko e leng gore o ka heletsa le losho le go tsena. Ka gore sengwe se o se simololang wa bo se simololela gore o itshedise ka sona. Mme ka baka la bogodu jo re palelwa ke gore re ka tsweletsa ra itshedisa. Ke challenge e nngwe e serious e leng gore re tlhoka go thusiwa as crop farmers re tlhoka go ema re eme ka maoto ga e affect rona hela ba crop ba ruileng le bone ba leruo e re affecta thata. Ga se mapodisi otlhe a le mo mara o kgobega marapo o ya ko mothong wa go kopa thuso o tla ka evidence o tla le ka motho o go utsweditseng a ba go bolella gore wena o lemela mmidi. Re itemogela bogodu bo o ileng go godimo mo e leng gore ga e sa tlhole le bogodu ba e leng gore ke ngwana wa next door tsang dilo re dila ka syndicate mo re leng teng hence re batla thuso mo pusong ya rona. Bana ba magodu a dirisa bana ba rona bana high unemployment e go godimo mo e leng gore bana ba rona ke bone ba targetiwang gore ba kgone go utswa dilo ba tsene mo masakeng ba utswele di syndicate. Bomme a re emeng ka dinao a re se ka ra tshaba sera ha re tshaba sera re se ha matla ra re bogodu bo fele mo masakeng a rona ba se ka tlhola ba tsena ra lwala le ruong le go bolaya ka pelo. Ga re sa tlhole re itse gore re ko pele re kae ke sone se re kopang thuso ya puso ya rona gore e eme ka maoto e re thuse re tshepetse mo go yone because magodu ano a yanong ha ile di syndicate ba bang ba tsamale ka dithunya mo temmo ba tsena ba setse yanong ba tsaya ga ba sa tlhole ba utswa. Ke ne ka tselwa dinku
and then bogodu bona sa simolola ko tshimologong cause le papa ka ba kile ba mo tseela dikgomo tsa gagwe so bogodu bo re affectile in a way ya gore re thusa bana ke re tsenya bana dikolo ka selo ka tsone dikgomo tsena le gona re ithusa ka tsone so in value re ka re magodu ba re senyeditse thata re lebeletsela mo pusong gore e kgone gore thusa re kgone go pick up fane re le teng ne re bathong ba modimo a re direng sengwe ka leruo le le tsebang rona re le sokoletse re reka difuru re reka matswai re reka dinalete tsa melemo ya gore di tlhajwe mme batho bone ba tsenenetse ba e seng tsa bone Heish, wa itse motho o spenda thata ka madi a ko godimo ha o tswediwa ke losi ra losa o bo sa tlhole yaanong o itse gore o simolole kae o bereke jang le yone ra re le one ba tshwarwe a le bone ba tshware mapodisa ao ka gore a gona opo o ka reng ga itse gore lepodisa le le utswang ke mang ka gore ba utswa leruo la rona mo bofelong bo sa itse gore dikgetsi di heletse kae yaanong ba ba ntseng yalo le bone a ba suthe ba ye ko ba tlhoka tsebe botlhe ba tshwantse go ateng ba nkutsweditse poo leruo le le kgagara mosadi ka lotlhe go a sweding kwa phatshima go a kae dikgomo tseo ke tsa poo ya me le poo ya teng ke ya me le a ra letsogo ka gale ra letsogo ke malomagwe monna wa ka poo eo ya gagweo ke a poo ya sakalame e utswileng ba re itswela mmidi ko masimo ba o tsaya ba o rekisa mo toropong le ha o re o tsenya kgetsi ka gore utsweditswe mmidi o tla bo botswa gore a mmidi o itse jang gore ke mmidi wa gago ene le ga o ya ko mapodising o ba bolelela ka bogodu jwa mmidi e nna bothata mo go rona ka gore go ta gore yaanong ga re itse gore mmidi o re o lemang ke o feng gape batho ba le ga o ba isitse ko police station o ba tshwarisitse ga ba kgone go tshwarwa lebaka re sa itse gore ke eng ga ba tshwere ba kry-a dibeili wena o le complainante ga o bolelelwe lebaka la beili e ba e fiwang re mo bothateng tota ene seo se re ama thata economically ka gore o fitlhele re lositse madi a go lema ga o ya go roba o fitlhele tšhelete o e berekisitse mole maybe plus minus o berekisitse bo 100,000 ga o ya go roba mole o fitlhele o kry-a bo ma 50,000 ka baka le la go utswiwa ga mmidi mo boemong jwa bomme ke kopa bomme gore re ska ra fela maatla ka gore leruo ke lone le re godisang bana ba rona ka lone re godisitswe ka leruo mme re filwe bošwa ke batsadi ba rona gore le rona re godise bana ba rona ba ska ba fela maatla and ha re bona motho o utswitseng a re tlogele go ba loba a re ba ntsheng le bana ba rona mo teng ga ntlo o montsha e le gore ke legodu o ja le magodu a o ka senyediwa ke gone o tla tlhaloganyang seemo se re leng mo go sone go ya ka be gompieno re stopile sengwe le sengwe se ne re tshwanetse re se dire gore re tle mo matšheng di ka December ke utsweditswe dikgomo di le 8 the past Saturday they stole 2 cows of mine the value ya tsone it's 166,500 rand mokhudutsamaga ke yo ba gaetsho ra itse gore ne re kopile gore go tle mo premiere lebaka legolo e le gore re kile ra romela gape memorandum ko lefapheng le re moreng a leteletseng pele ga ise re ne le dikarabo dipe mo memorandumong o. This memorandum also seeks to express our reservation about the Northwest Department of Community Safety and Transport Management's ability to effectively deal with the problems of livestock and crop theft in our province. NOAFA strives to empower farmers by developing their skills through capacity building workshops, sharing the best practices and promoting farming as a viable business. However,
These efforts are rendered ineffective and undermined by the high rate of livestock and crop theft. Stock theft significantly impacts farmers by causing substantial financial losses, frustration, and severe emotional stress. The law enforcement agencies have effectively failed to address stock theft, and this has resulted in significant economic losses for farmers in the province. The authorities should consider establishing the animal pound for farmers residing within the rural areas of Mafikeng local municipality. This initiative will cut the cost for farmers who are compelled to travel from the remote areas of Mafikeng local municipality to Lichtenburg for identification of their lost or stolen livestock. Police corruption should be the focus in tackling stock theft. It has become increasingly clear that our farmers are in desperate need of the immediate intervention by the Premier regarding these challenges. We believe this situation warrants the Honourable Premier's intervention, and it is imperative that immediate action be taken to address all the concerns raised in this memorandum. This memorandum of demands is being presented to the Honourable Premier today on the first day of October 2025 at Haruna Buildings in Mabatu for his consideration. Our expectation is that the memorandum shall be acted upon within a period of 14 working days from the date of submission, and the office of the Premier will revert to us on or before the 20th day of October 2025. Barge ngwana o sa leng o sa le mothari sone se o bonang balemirui ba kgobokane fa ba tlile go llela mo pusong ya bone puso e thetsa ke re ke re tsela ba tsereng ke ratile ga bona le nna ke na le bone ka gonne ba bone gore go na le gore ba itseele molao mo matsogong ba tlo go llela mo pusong gore yone e tle ba thuse ka se ba llang ka sone. Ra selo segolo ke sone fela sa bogodu ba leruo mo areeng ya rona e. Se re tlhaloganyang ke gore modiri molema ga rena di-mine tsa rona ke lone leruo, so go tshwanela ke gore re le somarele ebile re le tlhokomele ebile re thuse magodu a re tlhasetseng. Ra re ke yone tota se dirang gore be re le fa kaje gore tlile go llela mo go lona yaka e le lona bathati ba pusa le lona le laolang. Ba getshong ke ntse ke reditse memorandum a lona jaaka le o tlhalosa re o ga bala gangwe le gape o bua ka corrupt police officials. Corrupt police sentence e nngwe le nngwe ke corrupt police official, ke seo se ke se itemogetseng. Mapodisa a dirang ka stock theft bontsi jwa bone di a corrupt, and ha ke bue because ke bua mo media, ke bua ka seo se ke se iponetseng. Ke dirile di-imbizo, ke tswa ko karolong ya Taung, ke tswa ko ga Khunwana ko 2 ko Taung. Selo se ke se itumeletse ba mphile maina a mapodisa ao a ntla gore ba retsong ga o ka ga tswalelwa go ntse gote batho ba ntse ba lela re sa tote kgang, re tlhamaleng gore bothata ba rona ke jo. Maloba borre ba bang ba ko gae ko Lefurutsi ba tlile ba mpontsha case engwe ba re case e ke ya stock theft, le podisa le o e registerile jaaka case ya gender based violence. O dirile ka bomo, a gona le podisa lepe go sa kgathalesege renke a gago a constable a o major general a o general o romang motho wa go tlhalosetsa gore ke bogodu ba ga ke lebelela ke gender based violence. Monna mogolo wa modimo ga itse sepe ga o e lebelela case ele ga e fitlha ko prosecutioneng, ga e fitlha ko go ba botšhotšhisi ga ke ka tswelela motšhotšhisi ga ana nako wa bua gore no mare go fa go bua ka gender based violence ga te mosadi o ketekile monna mogolo a re e ka re ke itsoditse dikgomo wa e tsholola
ba prosecution ga bana molato mme le bone gape ba prosecution go na le mapodisa ba ba dirang mmereko wa bone ke sa tlhaloganye gore ke costa setšhaba se sa modimos yaanong re le utlwile bagetso ga ke romilwe ke tonakgolo o nthumile sentle ka ntlha gore kgang ya stock theft e wela mo go nna jaaka ke ikarabela mo sepodiseng ke nna ke tshwanetseng ke bone gore ke mekamekana jang le kganya ke tla ka boripana jo bo kgonegang kantoro ya ka ye go kopana le major general Molefe o e leng ene acting provincial commissioner re kgone go nna fatshe ka ntlha gore stock theft ga nne ke ntsha dipalopalo tsa kotara e fetileng di bontsha gore northwest ke one ke re number 7 mo countryng ka stock theft mo e leng gore mo provinceng stock theft ke bosenyi jo bo kopele go di gaisa tsotlhe ke tlhalositse gore ga go fe thogo gore Ponto e be le ko Lichtenburg ga o tswediwa dikgomo o le ko gae o le ko lekgopung or o le ko moshaneng ga o le molemirui or o le modisa o simolola pele ka go batla kgomo 3 days o simolola pele ka go e batla 3 days o simolola o e batla pele mo kampeng o botsa badisa ba bangwe o e batla after 3 days ke gone o simolola go tsiboga ka gore ke ka re o sa bone dikgomo fela o bore unless o se modisa o bore di utswile o simolola pele ka go nagana gore kgotsa di ile go nwa kae kana di ile go nwa kae ke bua jaaka modisa ka gore ke disa dikgomo yaanong ka nako eo ga ntse o di batla dikgomo tsa gago di a tsamaya mapodisa ba ba corrupt ba re buang ka bone ba re sa iphitlhi ba tle ba setse ba connivile le bone di-skit masters tse ke buang ka tsone ene ke bua ke ikutlwa bagetsong nako tse teng di setse di nele jaanong re ne re ba kopa re ba re tlhalosetsa gore goreng bogolo rona yaka lefapha re sa nne le di-skit tsa rona mo magaeng la re ka nna e lengwe fela mo lefurutse e leng gore e gaufi ka bonako ga o sa bone dikgomo e kgona gore ga ba bangwe ba di batla ba bangwe ba go tlhola ko skiteng gore a ga ise di-reporting ka gore di dula nako e ntsi monna mogolo kana mosadi mogolo a sa itse gore dikgomo tsa go di kang be batla ka mabaka a gore di rekisitse di sena mong a tsone dilo tseo ke corruption e diriwang ka bong magodu a leruo a dula a le sejaro ga ba thulamele bonolo se ke puisano ya ba go belaelwa e ka tswa e le magodu a neng a ipaakanyetsa go ya go tlhasela leruo okay ntate ya be ke na tlameha se ka ba fela ga soka ga nka tse dinyane be ke na tlameha ga e fela e fela ka nete re tsere sa khanyana motho go ya jogisi mane mo kente go fihle o motho tshaka tse pedinyana e re tshima bona ba ntsa bua ne ntse ke bua na tshima ba ntsa ga di go dingata ga di tshilo ka kwa a ke rena o tsamaela go ka mona ba ntsa di tsa tshima ba ntsa ga go mo ka di tshilo ka mona dingata ebile di go bala mo segweng a di sa hlelwe tsone ka mo ke a tseba tse di tlhagang madibe di fula mo dithakong di tlhaga madibe di tla ka seporo so ene bongata ba tsona di na tshipi ya ditšhisiwe tsa ka ko so wa bona le rena le pleke ya site ko morago ko dithakong ko mo re ka kalemisetsang teng ena go nna bonolo di nne gaufinyana re se ka sokola ka go kalamisa so ma re tla bona re etsa jwa ga di tloga ka mo di tla ka mo la di na mongwe wa tsone di tla di le sekono re tla bona go re etsa jwa so olo ena wa kena mo tshithu ya ga tsane ke ne ke ra o kena ya ka re le difamara re tlile re tlise memorandum wa rona mme re utlwile se premier a ntsa se bua ke ra le tsogo la ga premier tota ka gore ga go atla ene ka sebele mme tota re le balemirui ga ra itumelela gore ga ra kgona go bua le premier ka sebele re ratile go bona premier ka sebele gore re tle re bone dilo tsa rona di tswelela pele ka bosenyi bo bo kana-kana bo bo leng ka mo mafikeng ra senyegelwa dikgaolo tse di bapileng le ko Botswana ra senyegelwa tota re tlhoka gore ka re puso e ka ema ka maoto memorandum o re o kwetseng ke tshepa o tla fitlhelela o mongwe le o mongwe a re the whole northwest ka gore difamara re le rotlhe re le batho ba northwest so ha re ka kry-a thuso re ka itumela no re lebogetse mafoko a ga MEC Mogoeng re mo utlwile thata ebile re na le tshepo thata mo go ene gore o tla re thusa re le balemi re le difamara go lwantsha kgang e ya bogodu re tshepa thata ka gore ke motho o mošwa le ene o tlhalositse gore ke molemi ke morui wa kgomo o golela mo tlase ga kgomo o tlhaloganya peini e leng gore difamara ba lla ka yone e leng gore le rona re le balemi re lla ka yone so re na le tshepo e tletseng thata gore o tla re thusa ntwae o tla responda memorandum wa rona mo nakong e sa fediseng pele re na le tshepo mo go mokhuduthamaga wa rona yo mošwa ntate Wessels Mogoeng gore o tlile go mekamekana le kganye ya bogodu jwa diruiwa ka re itse seruiwa e le
itekanelo ya Motswana le iphemelo ya Motswana. Ga re belaele sepe ra tshepa gore Mokhuduthamaga o tlile go mekamekana le sepodisa sa rona se se itshwenyang nko mo bogodung. Balemirui barui ba ba utswetsang ba bangwe bo skitmene diranara we are going to close all borders of Ngaka Modiri Molema to make sure gore re lwa kgatlhanong le ntwa. Re tlo mo ema sejaro re le basha ba Ngaka Modiri Molema ba mokgatlho wa African National Congress ya ka romilwe ke rona mo ofising ya tshireletso ya baagi go mo gwetla le go mo rotloetsa gore nkgonne ema ka dinao jaaka o le Mokhuduthamaga wa rona go thusa bagetso mo se ba se lebelebelang. Re tile moko thata gore a ka re thusa mme tshepo ya rona e mo goreng re thusane le rona re le balemirui gore e ska re so same se utswitswe be se tluwa go go ena o bo utlwa tlhwatlhwa teng le go tlase o bo tlola gore so se ke mphiwa o bo se reka o sa batle di tsamaiso tsa sone sotlhe gore di tswa e tswa ile kae go iragalang ka yone mme re tsa gore a go ntse a le go ka hela bogodu ba leruo le ba temo bo ka hokotsega bo ile bo ka hela jaaka ha moemedi wa ga mo premier MEC Wessels ana bua a ira ditsholofetso tsa gore ba tlile go addressa mathata a balemirui ke na le tshepo e tletseng ga ke se ke bone gore ba ka palelwa hela ba ka tsenya mo dinameng ba dila thata bogolo jang ka the elements tse di corrupt mo mapodising ya nna de re rialo re tota ga bogodu bo ka fokotsega batho ba rona ba ka tshela gone yaanong ba targetile dipudi thata dipudi tsone ba tswala masaka le dikgomo ba di tsaya mme ke la thata ka dipudi ka one batho ba rona ba kgona go phela ka go rua dipudi ba kometseng ba leng gore ke baagi ba metse ya rona so e ka se re na le lefatshe ya ka dikgosi be re feleletsa e le gore le mafatshe a ga gona gore ka dirisetsa eng ka gone leruo le ne re tshepile le tla nna mo gone mafatshe a le a utswiwa yaane gore ga o ntse ko motseng leruo la go le utswitse go tshwana le motho a ka ba nna kwa lekaisane kampo ko toropong ga go ise go tlhake gore a mme dikeledi tsa balemirui ba di tla wela hatshe ga lehela gone thuso ya bone e tla tswa kae mme le ha go le jalo bogosi jone bo tsweletse ka go rotloetsa morahe gore o ka nna wa tswelela pele ka go itogela maano a go itirela diamaleng le mororo go na le dilalome tse di tlang di ba tsenya bohutsana nna ka re ba nne le bopelokgale ba itshoke go tla siama dilo tse dingwe se sa feleng sa tlhola jaanong di kry-alo ke re ba seka ba feleletsa ba inetse ba sa tlhola ba rua ka gona ga o le motho o sena kgomo kampo o sena nku ga re go tsaya ka setso sa rona gore a re ga o motho ke rialo ke re nna ke ba emanokeng gore ba seka ba lapa go rua balemirui ba ne ba phatlalala e le ha ba ya go lala ka ntho madi a tshologa ha leruo le dijalo tsa bone tsone di tsweletse ke go jewa ke ba ba sa di huhulelang potso mo ditlhaloganyong tsa bone ke gore a bana le tshepo tumelo le tsholohelo gore a go mongwe yo o tla tlang go ba phimolang dikeledi mo marameng a bone